Ya, nah berikut nih galangan pujian nah perlu bemaai duet Bapak Ares Pakon Bapak Martin Purba nah paduan solo Hosana Buru Purba nah berikut nih kor seksi Bapak nah berikut nih vokal grup. Biarlah persembahan ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
satu kali lagi kau dengar sebaik doa ini, kirimkan sayang untuk mereka, hangatkan selalu di hatinya. Ku tahu tak akan pernah bisa membalas semua cintanya. Terangi jalan di lalanya,
Bapa inang geni omba Asemarna sirsiro pasaudkon hado haro Asemarna sonangan jana dame Argoluhan Sailan dako Sai sirsi mahal Lauman dalangkon Horjain Bai hapitoro Bai hasitonganin Kunat dipangidangian Na marbuahi Na marbuahi Sonari pengantar janji iman. Salam hubata haganupan. Selamat hari Minggu. Bapak inang sonai age nama poso bani minggu na lewat domma isesyon hita program atape minggu Bapa sadarion bayan hita do pengumpulan dana nasihol manuhor smart TV. Domu hujai Bapak inang agena poso bani kuriaon sada uhurta sada pambahenata lau manolopin in haganupan ase lebih home lebih diar kebaktianta bani ari nasiholro pangarapata haganupan diar mardalan in ibagas harosuhni Tuhan ase jorei pangarapanta ay mahatanami humbani pengurus Bapa ilanjutkan mahubani pokja. Saloma bata ganupan mala suhurta pajupah ita ijon nadop ipadas nakan ketua seksi Bapa ahado artini dalanta lau padaskon siluahta bani horjata sadarion mangihut konai doma sirsir igolom jana ijamana siam lembaran janji iman jadi ibagas on tongon kuasani Tuhan do napagolpahon hita manuratkon ahana diar hosi bani horjata sadarion mangiut haganupanon perlu ibadas kanami bani panorangia dongdo sada pandita namargoran George Muller aima Inggris i Bristol napajongjongkon sada panti asuhan niomba ijai panorang ia adong 10.000 halak sanggah dapot panorang ia tongon mardalan na jenges do haganupan tapi jupah ma sada parutolon panorang ia sanggah lau mendapotkon sarapan pagi domma haganupan niombah na 10.000 on riap si dia hundul
jana marsi dopak-dopakan, dong mahaganupan ijai peles atap piring, cangkir, tapi haganupan ai kosong. Maritionai gobir ma paruhuran atap pikiran ni haganupan pelayan-pelayan ijai. Ipadasma haganupan parutalan on bani Bapak Pandita George Muller panorang ia, tapi ibagas na tenang ia, na ibagas na gok dame ia, lahu ia husada kamar martonggo ia. Martonggo ia bani nebata ipadas matonggoni Tuhan, ini anak-anak Engkau telah siapkan kami doma ipasirsir ham goluh nami ase sidia magodang jana marbagal bani panti asuanon. Tapi panorang nia singkat cerita bani tonggo niai ibalosi nebata bani panorang ia dong sada truk pengantar makanan dan susu, HP kompes bani maseda mobil ni pusok maur ni supiron daoh kope hukota lau padas konon halani pabrik ai sada lokasi bani panti asuanon. Jadi marpikir ia ai mah HP kuasa ni Tuhan mariteon tonggo Bapak George Muller bani panorang ia idapot kon supir aima daripada maseda haganupan roti pakon susu ai itaruh kon ma hupan tiasuan on. Jadi marmalas niur ma haganupan niomba na 10.000 ai mangan masidia marlopit tangan sidia haganupan maka tahun hata terima kasih kubani nebata bani konteks on domu bani panorang on marhiteon kuasa Tuhan roh doha nami hulobe-lobe nasiam orang tua nami ijon bani haganupan kesadaranta nalaho manuratkon aha nadop adong bilangan ni bani lembaran janji imanon. Jadi pitah marhiteon kuasa ni Tuhan lang talup kanami maka tahun hurang lebih ni ijana jenges bani uhur nami tapi ijon hiatau kanami kuasa Tuhan mana marhorja bani hagadupan hitaon porini dongpe keluarga ta nadao atap na i Papua atap na ija padas na siamma haganupan on ase mardomu songon na iharapkon ni songon hata na parlobe nakanai ipadas Bapa ketua seksi Bapa situa Dondro Purba. Jadi naima hata humben nami sayandohar ma Tuhan nebata napatubuhkon kesadaran napatubuhkon haganupan uhurta nara marsi bere-bere. Hataon ilanjutkon PMJ. Terima kasih. Orang sobat haganupan sungguh lemas. Orang sobat haganupan iya ita ganupan niargani Tuhan ta Yesus Kristus anggo hudidah no kone Bapak Cornelius Sinaga sanggah pokal grupai kontak duia ai ranking 2 daya pang dong pietasnya hita satingkat nari juara 2 hita tapi duma hudidah Bapak no kone ai das do isi ini pokal grupai ay na perlu be anggo korno kuniai angguai juara sadamai langa dong atas tabe tepuk tangan untuk kita dulu dah anggolang salah no kunai au bani tunah ni perpimpinan pusat no kuniai lagu no kuniai sorani sebelum pada skontonai
gulang salah kanami pendengarku, surat tamaay, jemaat Cilitanon. Tepuk tangan untuk kita. Masuk na lemas. Ayo. Bagay na konay, malas nihur ni Kuriaon na dapat kumbani seksi bapa. Halaniyay, bani minggu sadarion, minggu pesta bapa, yarap kon bapaon. Alani onma minggu kategorial na terakhir 2024 tahun, penggalangan dana biaya operasional ni kuriat tahun on mana terakhir. Halanyai ulang pala sanksi hita boydo mandipar pembayaran ni tahun 2025. Tapi halanyai pay matulis kam genang, pay may tulis lobby, dong dohli tonggo pumbani bapa pandita. Nah, seksi bapa lewat panitia ulang tahun bapa pakon minggu bapa domma ibuat isusun sedia proposal kegiatan ai. Halanyai bapa inang hitaganupan lang pitah biaya untuk boltok atau biaya untuk makan kegiatan di seksi bapa. Tapi dihut do biayani kuriaon. Dihut do huma irumus seksi bapa na mambenjingis multimedia ni kuriaon. Anggono konai mati do tokin suara nimik taikan 2024 penghujung nihon pakon 2025 doma irencanahon bapa lang terjadi bisonai. Halanyai hita haganupan bani minggu sadarion bani pesta bapaon patupuhon dana duhita. Tapi dana on ipatugah kanami use dana on dana untuk operasional ni kuriaon. Siapai dana operasional ni seksi bapa. Siapai dana on dipergunakan untuk sarana prasarana multimedia. Jumlah ni 300 juta. 300 juta. Halanya kita ganupan bani minggu pagi pe hua tahun do. Minggu siang maholi menutupi program tahun. Minggu pagi hua tahun do patupuhita 250 juta. Minggu siang patupuhita 300 juta. Jadi 550 juta. Haganupan penggunaannya lang pitah hubani boltok. Tapi dihut do mamikirhon sonaha multimedia ni kuriat tahun. Jana irencanaon kita do sebelum Natal 24 25 pakon ujung tahun dumma terpasang ai ilantai sada. Halani ibotoh kita terganggu dotong beribadah jemaat ilantai sada. Halanyai hita ganupan marpala-palama hita laho pengadaannya ondo sasaran ni minggu bapaon. Halanyai hita ganupan domma ibagihon seksi bapa nukkan ijai blanko atau promulir boy holi ilipat kita lipat marganjang i atas koli pertinggal bata na ituruhnyai holi ay ma iserahkon hu kuria atau seksi bapa buan hita domadong keranjang di ijon. Halanya hita haganupan
angka-angka na dong izin. Tak doma sopat itulis kam, bodo icoret ganti lagi. Bodo sonai. Jana lang kuma mitor sonari cash. Bodo bon. Nomor rekening ni jemaat kakabestilitan dong izin. Halanya hitaganupan. Nama poso. Mari. Bapa. Inang. Hitahaganupan bertolong-tolongan. Nasa boy ibay kita. Anggo ganup kita marsi bere-bere 300 juta bisa kita selesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkat ini. Ay mahata nami, kita ganupan, paimay tulis kita, ibabahon Baba Pandita Resort Lobey Tonggota. Ibere nami panorang ubani Baba Pandita. Jadi di arubata haganupan nomor tupu bani panorang on sanggah laho mangondoskon janji imanta marhitehon ni natongtong mangidah ubani Tuhan asa di arma dalan kun hitai marhitehon ni na perlobay martonggo marondos bani Tuhan martonggo maita Tuhan na bata bapa nami na ia porsaya nami hamdo na mano palangit pa konta noon jana markuasa doham bani haganupan na adong ita noon ipuji jana ipa sangap hanami doham halani sunin mabagal ni holong pakon idop ni hurmu na manuntun ganu pardalanan ni guluh nami das subani panorang sadarion Tuhan anggo ibilang-bilangi hanami haganupan pambahananmu na mader na dopion doskon ham huben nami patut do hanami Tuhan martari makasih mamuji pakon pasangap kon ham halani iha porsay hanami pita halani kuasa mudoin na marhorja bani hadirion nami gabe boy hanami Tuhan mandalani ari-ari ni guluh nami das subani panorang sadarion. Terima kasih bamu Tuhan age bueni pasu-pasu na dumpos kamu humahun nami das subani panorang guluh nami bani panorang on ipuji jana ipa sangap hanami maham bani haganupan in anggo bani panorang sadari on Tuhan bani minggu pesta bapa on doma irancang kuria mu Tuhan laho mambayan horja pangidangion na lambin rodearni age marhite hon manggunahon haganupan alat na ibutuhkon bani horja pangidangion in perlobe hanami Tuhan marunduk niuri lobe-lobemu patalup ham hanami haganupan dihut ambil bagian bani horja pangidangion in age marhiteu hon ni Tuhan na mambuhay uhur pakon pikiran nami asipay maituliskon nami Tuhan janji iman nami parlobehan nami mangidah hubamu marondos subamu ase kuasa tondi na pasing inma na manggerakon uhur pikiran nami laho mambain janji iman nami ibagas malas nihur nami ibagas hapor sayaw nami alay Tuhan tokinari tulis kon nami ma janji iman nami ase hamma na mangajari hanami hamma manuntun nami laho mambain janji iman nami na terbaik na boyben nami laho manggoki haganupan horja pangidangion tonga-tonga ni kuriamu ase boy Tuhan iboli hanami haganupan keperluan na ipake bani horja pangidangun in ajari hamma hanami Tuhan marsi urupan bertolong-tolongan bani perdalanan ni gulon ase age lewat kebersanami lewat namar tolong-tolongan hami Tuhan boy haganupan icukupkon keperluan pangidangion tongah-tongah ni kuriamu hal na ilek-lek na ibamu tondui muma namar horja manggerakon uhur pakon pikir nami i horjaon hanami haganupan on mambain janji iman nami ibagas na mangidah hubamu on maelek na ibamu Tuhan tondi mua marsora bani hadirion nami haganupan ibaga Jesus hanami marsomba amen. Iya, iberi hanai panorang semenit untuk menuliskan janji iman tah ase
Abisai ipatuk buhita. Pasu-pasumu, oh Tuhan, buedo uban nami. Usibai hayuna marbulung, marbuah naramosdo. Golu nami pejor gitu, sonai geton dui nami. On mana gabe hite nami, lau manjupa konhan. Andon masih luar nami, oh Tuhan, surduk doi ben hanami hubamu. Boras tenger tandani di huto hanami, bani pesta malas niur. Boras tenger tandani di huto hanami, parsimada bani pestamu. Pasu-pasumu, oh Tuhan, buedo uban nami. Usibai hayuna marbulung, marbuah naramosdo. Golu nami pejor gitu, sonai geton dui nami. On mana gabe hite nami, lau manjupa konhan. Andon masih luah nami, oh Tuhan, surduk doi ben hanami hubamu. Boras tenger tandani di huto hanami, bani pesta malas niur. Boras tenger tandani di huto hanami, parsimada bani pestamu. Sonari masuk ke tema ting-ting Korea.
Ya, horas mau bat Haganupan. Ya, paimahita tangar ting-ting atape warta penegasan sadarion hami sapa lobe naon ongga ope beribadah IGKPS Cililitan. Selamat datang Ubani Nasiam, selamat beribadah. Semoga beribadah di IGKPS Cililitan menjadi tambah berkat. Sonari ting-ting na perlobe. Sihol adong konon pamasumasuan Maharaja Buan nyombah ni hurion Aima Winnie Felia Nesvani Saragi nyombah ni Bapa Situa M Lersiman Saragi pakon Inang Ramlina Purba Ondi pakon tunangan ni Bob Haryanto Butar-Butar nyombah ni Bapa Pahala Butar-Butar Ondi Inang Rosmawati Tampu Bolon Bani hari Sabtu 16 November 2024 IHKBP Warakas Tunter Jakarta Utara. Selanjutnya Hubata Haganupan nalape melunasi silua pesta kategorial Aima sesi Bapa, sesi Inang, seksi sekolah minggu pakon sesi nama poso 2014 halani on mendekati ujung tahun ma. Jadi hubata hita sonai age homa pati-patian per sektor. Aima 5 juta per sektor. Ase boy holi koordinasi wani setiap sektor tabe. Untuk program kerja 2015 hanami ingatkan kembali hubani Haganupan kategorial pakon pokja supaya menyusun program tahun 2025 asai boima iserahkan hubani PHMJ aima sidokahan tanggal 10 November. Jadi untuk kategorial asai boy sama-sama mengingatkan tene halani tanggal 24 November Doma majelis rapat untuk pembahasan rencana 2025. Untuk tanggal 1 November itu Sinode Jemaat materi pembahasan dan pengesahan program 2025. Jadi untuk setiap program untuk diingatkan kembali Aima tanggal 17 November Aima hari Minggu si dokahan tene. Selanjutnya untuk menyambut hari ulang tahun Huria Aima naya dongkon hari Minggu tanggal 17 November 2024 halani hari Minggu ai ulang tahun Huria. Jadi hubata Haganupan sahali beribadah di tatene. Aima parmasuta jam 8.30. Kami ingatkan kembali parmasuta jam 8.30. Untuk menyambut hari ulang tahun tanggal 17 ulang tahun Huria ya dong kondo pertongguan gabungan. Aima hari Jumat 15 November 2024 waktu 18 WIB halani ijai makan bersama do hita sebelum ipukah ibadah pertonggoan. Ibadah pertonggoan aima jam 7 atape jam 10 siang WIB. Jadi halani on tong pertonggoan terakhir hubat Haganupan ase boima hita roh ganupan teneh. Ya. Tempat ini GKPS Cililitan. Hubani sekolah minggu tetap beribadah di GKPS Cililitan dan kelas remaja beribadah bersama orang tua di lantai 2 dan kelas batuta atau kelas kecil dan kelas besar beribadah di lantai 3. Selanjutnya doma tersusun panitia pesta Natal pakon ujung tahun. Aboy itor hita tene ibani layar. Penanggung jawab pimpinan majelis GKPS Cililitan, Ketua Situa Adiwarta Saragi, Wakil Ketua Bapak Kapten Riki Silitonga, Sekretaris Situa Tora Volvo Purba, Wakil Sekretaris
Situa Darman Purba, Bendahara Inang Sri Fantri Purba, Wakil Bendahara Inang Betty Rohni Purba. Untuk susunan setiap seksi atau jajarannya boleh boi itori hita tene. Untuk setiap panitia saya boi untuk persiapkan dan untuk pesta Natal hita. Selanjutnya untuk tinting kategorial. Rapat seksi Bapa, Sihol Adong Konondo, rapat anggota seksi Bapa, GP Silitan, Nasihol Ipamasawan Bani, hari Kamis 14 November, pukul 10 siang, di lantai sada. Jadi, on program pelayanan seksi Bapa untuk tahun 2025, ase Boy Mahita, Roh Bani Rapat Ai. Ubani sesi Inang. Sesi Inang halani sesi Inang dongpe PA. Aima ipamasa bani hari Rabu tanggal 13 November. Marianan Iga KPS lantai 1 pukul 17 WIB sampai selesai. Ubani sesi Inang ase Boima mendihuti rapat on. Ubani kategorial untuk sesi nama poso. Latihan kor nama poso akan diadakan latihan kor nama poso untuk menyambut hari ulang tahun GKP Silitan 47. Boima latihan tanggal 10 November 2024 jam 3 setelah ibadah siang. Dan rapat anggota sesi nama poso GKP Silitan akan diadakan rapat anggota nama poso GKP Silitan pada hari Sabtu 16 November 2024 pukul 14 atau pukul 2. GKP Silitan hubani nama poso Aseh Roma untuk menyusun program untuk tahun 2025 tene. Untuk partonggoan nama poso untuk resort GKP Silitan ya dongkon Sabtu tanggal 23 November 2024 pukul 16 sampai selesai tempat di GKPS Lubang Buaya. Partonggoan untuk nama poso GKPS Lilitan. Ya dongkon hari Minggu tanggal 24 November 2024 setelah ibadah siang pukul 12 rumah Chandra Sipayung. Hubani anggota nama poso nalape mendaftar menjadi anggota jemaat Cilitan aseboe mendaftar tene hubani sekretaris nama poso atau langsung hubani PMJ. Untuk jadwal kegiatan bulan Desember boy tori hita hubani layar sonah jadwal ni ibadah ta atau ibadah ujung tahun Huria GKP Silitan. Untuk ting-ting tambahan terakhir aima halani saderion ulang tahun sesi Bapa. Sesi Bapak mengadakan atau menyediakan makan siang hita sadarion tene. Jadi ipertegas hanami salo se ibadah ulang langsung keluar hita halani perayaan lobe hita ijon tiup lilin makan kue bareng. Selanjutnya ai tonggo mangan hubani Bapak Pandita dop ai boy mahita keluar hubani pintu untuk dibawa untuk pembagian makan siang. So naima teknis nih selesai ibadah ulang langsung buru-buru mulak teneh. Naima ting-ting atape penegasan ting-ting hita bani sadarion martonggo mahita. Kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan Yesus di hari ini yaitu hari ulang tahun sesi Bapak GKP Cililitan yang kami lakukan di hari ini. Tuhan, biarlah sesi Bapak menjadi panutan buat keluarga Tuhan Yesus. Dan setiap yang beribadah hari ini Tuhan bisa menjadi pedoman, menjadi berkat buat yang hadir saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk yang ingin merjabuan. Aima untuk keluarga besar
Winnie Velia Nesvani Saragi, pakon tunangan ni Bob Haryanto Butar-Butar, keluarga besar Saragi, atape pakon keluarga besar Butar-Butar. Berkati Tuhan Yesus setiap acara awal sampai akhir supaya berjalan dengan lancar. Setiap persiapan mereka Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap program Gengkopai Cililitan ataupun rapat-rapat kategorial. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati setiap pelayanan-pelayanan yang Engkau persiapkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, untuk program kerja yang disusun untuk setiap kategorial, pimpin mereka Tuhan untuk menjadikan, untuk membuat program yang bisa dan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, setiap doa dan harapan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Paime ijalohita hatani Tuhan marhiti ambilan nei padas konni Bapak Situa Donro Purba puji hita Tuhan tamarhiti doding sing terbilangi idoding kon hita dua hali bait na parlobe hita Bapa bait na paduahon na siam inang pakon nama poso bait patulun holi hita haganup kuria. Apa kon bujuri tapi halani hidup ni uhurmu. Terima kasih ma baru onai batang bai pasu-pasu mengamang kokia ajaria lepa malas konurmu pakai hamau memberitahu goranmu. Sing halani kokoki apa kon bujuni tapi halani hidup ni uhurmu.
toro Tuhan ganuk na bakuon iberehan ala di holongmu. Terima kasih ma pamungonai batang bai pasu-pasu namang gokia. Ajariau lau pamalas kolurmu pakai hamau memberitahuan koranmu. Si holma jala onta ambilan bani panorang on pai mai jalo hita ase martonggo mahita domma mandoding hanami bapa mamuji pakon pasap koranmu sonari sihol mahanami membogi ambilan na humbamu ase tunduimu tundi si pangajari namaringanan ibagas harion nami ase boy bapa idelan hon hanami in ibani pardalanan ni guluh nami age jok-jok mu pila pada skonin Tuhan ajari ham hatamu mana ian ijalo hanami mahatamu ibagas Yesus Kristus tarpuji maham amen. Horas ma hubat tahaganupan Bapa inang agi nama poso bani ambilanta sadarion parsauranta pakon Tuhan Yesus Kristus ibuat hubani sada raja-raja 10 pitu ayat pitu das hubani ayat 10 sonon matar surat ijai si Elia ihuta sarpat do piga dokah horah mabah ai haleni seng bero udan itanoh ai jadi nini Jehovah mahubani bikat maho husarpat na itano Sidon anjaha ijai maho Marianan tonggorma domma huhatahon sadana boru na babalu ijai marmuduhon ho jadi bikat ma ia laho husarpat daskosi ia ihorbangan ni hutaai tonggorma adong masada ijai na boru na mabalu marsoban-soban idilohon ma hubani makatahon mahua alop hambaku bah otik ibagas tatabuon ase minum ahu sanggah nalahoh ai ia mangalop bah ai ididolohon ma use humbani makatahon mahua buan hambakku homa sa topik ruti jadi nini ma songon sitong ni mangguluh Jehovah na batamu seng adong bakku ruti agesada sobali ni tak sakibul ibagas hudon on ambah ni minak otik ibagas guri-gurion tonggorma namar soban-soban doahu aselaho ahu paturehon ni tak ay bakku pakon bani anakku asemangan hanami dop ay mate tapi nini si Elias mahubani ulang ham rusak laho maham bahen ham masong na hetahon muay tapi pature ham malubi bakku sadaruti na etek-etek anjahabuan ham maay bakku dop ay pature ham mabamu pakon bani anakmu ay sonondo hatani Jehovah na ibatan Israel nita na ibagas hudon ay seng anjay boys anjah mina na ibagas guri-guri ay seng anjay hurang
Das bani ari parohon Jehova udan hu atas tanah on. Dop ay lahoma na buru ay. Ibahen masongon na hatahon ni si Elias. Gabi adong masih panganon bani. Bani si Elias pakon bani danak ganup ari. Ay ita na ibagas sudon ay seng rabois. Anjahamina na ibagas guri-guri ay seng rahurang. Romban huban hatani Jehova na hatahon marhite si Elias. Ay ma ujung ni. Hita haganupan na harga ni Tuhanta. Bapa inang ageson na nyombah namin na maposo. Banisa darion minggu seksi bapa. Seksi bapa do na mangidangi bani kebaktian siang. Pakonokan pagi. Jadi malah suhurta boy hita markebaktian ibagas saderion. Hubani na siyam inang adong na siyam makatahon na sugot hubani bapa on. Selamat minggu si bapa pa. Tetap jadi iman di dalam keluarga adong do. Oh. Ya halan ni kan anggo minggu sesi inang ay tahun inang pa besok jam 5 bangun. Lamar salon ni lang pa di na makata ayo mak ni yun. Nasiam nakin pagi dong do lang. Nasiam nama poso adong no makatao lagi huta bapa pa selamat minggu seksi bapa jadilah iman di tengah keluarga. Sehat-sehat kam dapanin nasiam adong do. Yuk. Oke, terima kasih hubat tahaganupan. Anggolang pedong neken holi nyombah nami mulak gerejon hatahon pa. Selamat minggu seksi bapa da tetaplah jadi imam ibagas keluarga tak malah suruh orang tua. Aima pengantar ta topik tabani sadarion minggu marsi bere-bere ibagas nahaurangan. Malah suhur bapa inang boy repehita marke baktian bani sadarion. Dalam talau memuji nai bata, dalam talau martarima kasih hubani nai bata, halani ihasomani hidup nuhur nai bata do pihita das hubani sadarion. Sonai do homasi Elias bani panorang ai, sondia nai bata marmudu-mudu pardalanan ni guluh ni. AGP ibani panorang ai terjadi kemarau, tolu 1,5 tahun lebih. On mahoma nai pagolpa ambilan on hubata seksi bapa sadarion. Agi ahape bapa pargumulanta. Bahat hama holon bani pardalan ni guluhta. Tapi kita mau bilang, persaya doa bamu Tuhan, hamdo na paluah kon on haganupan. On mahoma nai alami ni Nabi Elias. Bahasa haganupan itanos Sidon atau itanos Sarpat. Langadong na persaya bi ijay tarlubi. Iyalop Raja Ahab do si Isabel gabi parinangon ni. Hape iboto hita anggo daerah ni asal si Isabel hun daerah Sidon. Ijay lang adong persaya Tuhan. Tapi Tuhan lang marosuh bahwa na memimpin bangsa Israel lang na menuruti perintah Tuhan. Ijon mahoma tenger nuhur Elias hubani na ibata. Lang gobir ia agitul 1 tahun kemarau. Lang gobir ia menghadapi lakin haganupan situasi dan kondisi ay. Halani tenger ni uhur ni Tuhan. Martengir nutuhur do ya hubani Tuhan. Bapa inang hita haganupan agena poso nami. Masih perlu hita martengir ni uhur hubani Tuhan. Masih hita perlu marhapor sayaon hubani Tuhan. Nehatahon ni ambilan ta sadarion. Halani anggo martengir ni uhur hita hubani Tuhan. Gok halongangan do pardalan ni guluhta. Age pelakanai terjadi itu ibah kerit ay luguni dan tolu 1,5 tahun. Iha somani na ibatado
si Elia ijai. Bencana kemarau tulu 1,5 tahun on ay mauhuman ni naibata hubani bangsa Israel halani palanggaron si dia. Lang persaya be bangsa on hubani naibata. Na menarik bani ambilanta sadarion ibani pergumulan situasi ay mungkin ibani si Elia 30 tahun na 30 tahun na lewat, bahkan ratusan tahun na lewat. Kekeringan do jadi imbang nih. Tapi hita haganupan bani panorangon. Mungkin pergumulan hidup, mungkin tantangan dari keluarga, tantangan kesehatan, tantangan hubani nombah, ay do na yalami hita. Tapi persaya mahita, haganupan ay idalan hita do marhasoman na ibata. Masuk mahita humbani ambilanta sadarion bani ayak pitu. Dokosi piga-piga dokah horah mabah ay. Sadokah nion bapak inang ibah kerit do iya. Tapi ya tahun na ibata borhat maho hambah kerit laho maho husidon. Adong do ijay na boru nama sarihon ho. Taridah dujon bapak inang ketaatan ni Nabi Elia. Langadong pala membantah ia. Langadong pala song berdebat ia pakon Tuhan. Langsung do ia laho hujay. Tapi yang gusyukur hita rado bani nama saon doma tenang pardalan ni goluh. Doma sesuai ekonomion. Tapi Roma sisonon. Roma pergumulan. Pasti tahun kita kenapa Tuhan seperti ini? Masih bapak terjadi baku si sononon. Songon si Elia nakingan. Ibah kerit banumat tenang banada. Pagi roh manuk manaruh kon si panganon ni. Sore roh manuk manaruh kon gulai si panganon ni. Matenang ijay bana. Tapi ya tahun Tuhan borhat misir ho ni Tuhan. Jadi batape panorangon bapak inang. Rado terjadi sonai doma tenang hagenupan perhitungan tak dana mardalan sikoli bagas nama der penghasilan kesehatan roh pergumulan golu kita pasti berteriak Tuhan kenapa terjadi ini hal on bodo maka tahun atape pataridah kun hubata bahasa rencana Tuhan adalah rencana Tuhan rencana damai sejahtera bani pardalanan ni goluhta bani ayat 10 dan subani 12 misir maho ini Tuhan. Dop misir si Elia sesuai perintah Tuhan. Pas ihorbangan ni huta ay. Jupah si ma ijay sada inang nabalu marsoban-soban. Halani jarak antara kerik hubah kerik husidon atau pehusarpat mungkin bani pardalan on hinan mungkin mardalan do Nabi Elion menuju hujai mungkin horahan mara iya lohean ma iya bani panorang ai jupah si masada inang nama bodoni jai ya tahun mahubani inang mahua buan hamu baku otik si inumon ibagas tatabu ay itaur hon ulaki bayan ham ibaku otik roti hape parasan na inang ay lakan iba na pehurang ay lakan iba ni 10 nita naman buti do 10 nita ana buribu tahun do 10 ni kam do be 10 nason naman ini perasaan ni inangon iya, on naman ang guhubagi hujon selesai ma. Bos ma. Ulang pehubagi hubani naroh on. Iben nami pilang suku. Bagaimana Tuhan saya berbagi untuk orang lain? Hubani keluarga ku pehurang. On magati ibani pardalanan ni guluh tay jupai hita. Lang palaho mana sida adong melakukan dialog persitandaan. Anggo hita sukun ay taday perang ilamu ziho
Rado sana ito kita, nitadat pelang, kami baku sonon ini. Tapi halani hapor sayaon ni, ihorjahon do ayah ganupan. Taridah do ibani ambilat ta saderong bahwa inang nababaluon lang do pe iya porsaya hubani Tuhan. Na itahon ni sonon, songon sitong ni mangguluh Jehovah na ibatamu. Berarti lape porsaya iya ijay. Ang grup do porsaya berarti songon sitong ni mangguluh Jehovah na ibatata. Tapi tahun songon sitong ni mangguluh Jehovah na ibatamu. Lang adong ibaku atap ahapen ini. Gatido ma ibani padalan ni golo apalagi hita si malungon na hinan. Gatido bagi hita upasa tubis kon laklak asal unang aho. Agi mahuhalak asal unang aho. Tapi bani panorang on ipasingat ambilan taon hita haganupan seksi bapa. Ibani hajong-jonganta ulang benamin sonay. Sirsir mahita mangurupi hasomanta natarboy ibain hita. Bapa inang haganupan age nyombah namin nama poso. Dumuhu barin lakanayay. Iboto Tuhan do ahan na perlu ibata. Iboto Tuhan do otik do adong iban inang ay. Ay masalang itahon Iliada. Bekam boy hubaku inang nini. Tapi bekam otik sa topik. Sa topik lang binoto bisa dietek ni odra. Bekam otik sa topik inang nini. Halani iboto si Elia do. Otik do nadong bani inangay. Tapi dalam hal berbagi bukan jumlah, bukan besar, tapi hati. Ay manay pasingat ni ambilan ta ibani panorangon. Bani ayat 10 tolu ulang ham rusak. Getido memang hita ibani na berbagi memang kita memakai logika. Tapi tahun ni jom tarida do ulang ham rusak. Bahasa na adong ibamu. Bahasa na adong ibataon. Sumberna humbani Tuhan. Songon inang na mabalu ay lakan. Otik do ijalo Nabi Elia. Bain ham inang otik ibaku. Hape ngo pangarapan ni inang ay nakingan. Dopso si humasakon. Ipangan hanami. Buisma. Kematian adalah akhir dari kehidupan. Ay mauhur ni inangon. Tapi taridah dujay sonaha iman ni inangon manggerakon. Ibay ni dosi sonayay haganupan. Lang adong pala songolakanayay berbantah iya. Iberebana do aha na perlu ibani Nabi Elia ay lakanay. Bahkan ipalujubana do nahubani si Elion asihubana dohot nyembah ni luar biasa do memang. Jadi bani pardalan ni guluh tape kita utamakan perlu bi malyak kita hubani Tuhan. Perlu bi masiapkon hita nama diar hubani Tuhan baru ma asihubata. Soalnya doh ma bapak inang seksi bapa na husiater. Dop hosimonang habrin. Ada kekhawatiran ibani pengurus pakon panitia. Naha mahulion husiater hita. Biaya lang notik. Tapi halani hasada otta. Halani dosni hurta pasaut kon. Agi seksi bapa penamarugas. Seksi bapa penamar kegiatan. Rudo hita makubas kunay haganupan. Taridah duay bapa inang ibani kesiapan ni seksi bapa husiatar marsi bere-bere do hita haganupan. Malas uhur. Jadi mula hanami hasiatar dapat majuara tas mejon sihol maulaki homa manrapot hon kegiatan sadarion. Lang tiga-tiga doka hanjay perbual-bual halai pengurus pakon panitia malah suhur lo adong do peduita halanyai
rup manuan do hita hinan husiatar on. Rup mambere do genuk jemati husiatar hinan on. Saat nama mabuahna rup hita genuk menikmati. Jadi kebersamaan Oma Bapak Inang na ibahin hita. Ulang hita mose ibani hasadot taon. Jadi dosriah ni panitia pakon pengurus aganupan pakon pengurus nami bani PHMJ tor ibalosi perhanger tadama mainkan ini perhanger ton malah suhur. Jadi aido asemangan hita sadarion. Bapak Inang ibanina ayat 14 ay sonondo hatani Tuhan naibata. Nita naibagas hudon ay seng anjay boys. Anjahamina nay guri-guri ay seng anjay hurang. Das bani ari parohoni Jehovah udan watas tanohon. Ay ma janjini Elia, ay maneton si Elia hubani inang ay. Haganupan lakanay, bahin ibaku otik, buat ibaku minum, bahin ibaku roti, ihapor saya inang aido. Agepe lang adong ibani, tapi dalam hal berbagi, dia mengambil sikap. Napatorangkon Bapak Inang, agepe haganup bangsa Israel waktu ijia lang persaya. Tapi nalang persaya ipe, boleh dipakai Tuhan lah pasaut kon harus uhni. Haganupan ay idalan inang ay hasil ni luar biasa. Nita ni bagas sudunay seng anjay boys. Anjahamina ni guri-guri ay seng anjay hurangan. On majala ontay ibani ambilanta sadarion bahwa mangikut hon hata ni naibata lang adong pala habiaran mandala ni gulu. Nagabi refleksi ambilanta bani panorang on na perlobe hita haganupan sangat berbagi adalah hal yang penting. Biarkanlah roh na membangkit konay asiboy hita berbagi bani pardalanan ni guluhta. Napaduahon kehadiran Bapa tetap mapajonamhon pahotkon gulu nama persayai Tuhan ta Yesus Kristus. On ma Bapak Inang na alami Nabi Elia na babaluay malas uhur ni si dia seng anjay marnabois mina pakon nitak ay halenyay lambin tenger ma uhurta laho mandalan kon hatani nebata sadarion iben hita ro malakin panggalangan nalaho padarhon hatotorsani pelayanan taata pe ibadah ta sadarion. Mapor saya kita suku doholion. Apakah di dalam dua kita tadi Tuhan suku maholionda? Nalahon manuhor smart TV. Tapi bani pengalamanta, ibani ambilan ta sadarion, songon inang nambabaluay pakon Elia. AGP otik presiden nasi dalang marna habis. Sonai mahoma pengalaman iman ta sadarion. Ibu kahita maholion. Iman kita menyatakan Tuhan salose sukup doon bani kebutuhan cililitan. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih Tuhan bani hidup nihurmu ne jalo hanami. Domma Bapa ipasingat hatamu hanami bani namandalani ari-arin guluh nami langadong mabiar hanami Tuhan langadong gobir hanami halani hamdo sumberniin haganupan Bapa martongo doh mahanami bani piga hasoman nami bani neparnaburitan na irawat sonari atap pesi dia Tuhan na irawat irumah
na perlobe Bapak Faber Simarmata, Bapak Milton Aritonang, Bapak Marsen Sinaga, Bapak Januiner Sinaga, Inang Adelina Sirait, Inang Situa Merina Sinaga, Bapak Broni Girsang, Tua Jari Semen Purba, Bapak Osen Saragi, Bapak Dolok Sen Sitopu, Bapak Ibani Hagalekon ni Akulani Sidea, Romaham, Bereham Gugu, Bereham Bapak Hasehaton Hubani Hasoman Namion. Asibani pangarapan nami minggu-minggu nasihol roh, rup hanami mamuji pakon pangsapkuranmu. Age nyombah nami si Rikat Saragi Bapak, lagi proses penyembuhan kecelakaan, campur tangan ham Tuhan, bereham hamaluman hubani. Onma Bapa tonggo elek-elek nami hubamu, bani panorangon, asibugi ham, tangihon ham, bani sadarion pe Bapa, mari ulang tahun lo, situa inang helah pista boru purba. Bani namar tambah usiani Tuhan, patambah kam pasu-pasu, patambah kam kesehatan, patambah kam malas nyuhur. Bapa, bani hanami naroon, buido pergumulan nami, buido beban nami, tapi bani hatamu panorangon, yo paskon hanami main hulubi-lubimu, mula mahanami hampar pungguan untuk kinari, ibagas malas nyuhur. Ilanjukkan nami to kinai acara nami Bapa ama produmuan hubani kibaktian nami. Jong maham itongah-tongah nami. Ibagas Yesus Kristus papasingham hadirin nami aganuban. Amin. Paima yunus kon hita galanganta, tangar hita malube hatani na bata, nagabi onjolan bata lahomang galang, ay matarsurat bani sada kronika saplonom ayat 20 sia. Berema bani Jehovah hamuliaw ni goranni, buan magalangan, anjaroh manasiam hulubeni, sombah majahoba marpahean napasing, sonari ondus kon hitama galanganta. Kon hambani malas ni uhur martari makasih hulobe ni ay pasu-pasuni bue tu mangi jalohita ale tok ingat mahita ganupan na dombata rosi goluta supasuni Tuhan ainop ni yuhur ni domano busita bay hayu parsilang nagabe galangan say lingat mahita bani holong ni Tuhani ale
masonari pulo beni Tuhan ta laho manggala kalangan malasuhun ya rondos kon himbani malas diuhun terima kasih lobe beni hai pasu pasuni kue tu mangi jalohi ale ingat mahita kanupan nadong bata rosi goluta pasu pasuni Tuhan hidup ni uhur ni domano busita bai hayu parsilang nagabe galangan saya diingat mahita bani holong ni Tuhani ale sahab na patun nindo nagabe galangan ta perlahona sonai pangagan si puji Berunan ondos indo galangan nama harga Biar mabawan kita imba Tuhan nai bata Onma galangan nami ondos mababu Rapa kon golu nami ondos mababu Riap mahita jongjong martonggo mahita mangondorskon galangata hubani naibata ham Tuhan naibata Bapa nami harohani haganup humbamudo harohani pasu-pasu huban nami ibere hamdo banami golu apa haguluhan ari-ari ham Tuhan ijon yondoskon hanami do hubamu golu pakon pasu-pasu na do bineremu bin nami sailambin margogo matongon hasadon nami ihasomani idop ni uhurmu bani na mandalan kon horja nami papasing hamma galangan na galangkon nami on gabi galangan na misbo ilobe-lobemu asilambini hargaon hanami tongon diarni layak pakon pasu-pasumuin marhite napasaut kon harsuhmu hubani gogo pikiran apa sinadongan nami terima kasih mabamu Tuhan marhite Kristus Yesus Tuhan nami jalohamma hanami pakon jalohamma galangan pakon tonggo nami on amen. Ham Bapa namin na guri atas, say na mapasing mga goranmu.
Sai roh ma harajaunmu, sai saut ma harosu ni uhurmu, inagori tongahon son na gori atas. Berhamma benami sadarion haguluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman namar dosa dopa hanami. Ulang hanami buai ham parlajoan, palua hamma hanami humbani pangago. I have dozimada marada, aku nagogo, apa Misir mana siam, ingat na siam ma, isuruh Jehovah dohita mengambilan kon ambilan nama diar, bani halak nama doyu, pauliulihon halak, bani nama rus, maning kon haluahon bani halak na tertutup, pahar hargari, bani na tersakut, apa mangapoh namar pusok ni uhur. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batama hita. Isondangkon Tuhan nai batama buhini hubata. Janah maidup ma uhur ni mangidah hita. Idopak kon Tuhan nai batama buhini hubata. Janah ipasorap madameni humbani tonditabei. Amen. Ya, sambil salam hita kanan kiri depan belakang atau kita selamat hari Minggu tene sambil marsalam. Iya, diar hubani nasiam bapa na ipitu boy diar tutup nasiam pitu tene poripe adong jemaat na lahu darat boy ibuka otik ase homi hita tutup nasiam pitu halani panorang ta domma jam 12 lewat saparopat domma dohor panorang mangan ase podas acara ta tene ya. Jadi Bapak Inang haganupan nama poso masuk mahita hubani perayaan pesta ulang tahun ni Bapak boy jaga hita hahomion ase mulai hita ya doma aman ya, doma aman, hundul be na siam lobe, ase ibu kahita. Ya, hundul be na siam lobe, ase ibu kahita. Nasa bola kiri hundul be lobe, ase ibu kahita.
ase homi, ase terbiasa hita homi, hundul belo be ase buka hita. Ya, dehar terima kasih. Na perlu be sahali yotang hanami hubani nasiam panitia nama kobason horja ulang tahun bani tahunon. Bapak Ketua Bapak Viko Sinaga, Sekretaris Bapak CST Sastra Purba, Bendahara Bapak Dorman Sitio, ase berenasiam kata sambutan teneh. Sada mana siam man luar. Ai anda ya wireless. Horas Subata Genupan. Cip. Oke. Parlobe terpuji gorani Tuhan, boi temakal baktian, jana marmalas diur, bani minggu seksi bapa, napa 20 siaon. Jadi malas uhur. Jadi terima kasih Bani Hanami Naitodo sebagai panitia Minggu Bapa Sadarion. Perlobi kami marhataun terima kasih Bani Pandita Resort, Bani PHMJ, Pakon Pengurus Bapa, Sonayoma, Bani Bapa Haganupan, na adong IGPS Cililitan ini. Horas Subata Genupan. Jadi Bani Bapak, selamat ulang tahun Bapak GKPS Cililitan. Horas. Ulang. Langsung naik. Jadi ucapan kita Mak, selamat ulang tahun Bapak GKPS Horas. Bapak GKPS Cililitan. Horas. Sada 2 tolu. GKPS Cililitan. Horas. Sonari Bani Inang. Jadi Bani Inang, selamat ulang tahun ya Bapak GKPS Cililitan. Horas. Sada 2 tolu. Bani Pemuda Pakon Naposo, selamat ulang tahun ya Bapak GKPS Cililitan. Horas. Iya, terima kasih ma Bani dukungan nasiam Bani nami Bapa, boya nami sadokahon, idukung Bani Inang, Nyomba, Pakon Hagunup, Uria, na adong IGPS Cililitan. Saya semakin semangat mahanami Bapa, semakin jaya, semakin dipasu-pasu Tuhan, semakin termotivasi Bani pelayanan terlebih terpuji magorani Tuhan Yesus. Jadi Sonaima Horas Batagunupan. Terima kasih Horas. Ya, terima kasih Wenesiam panitia nadok makobaskon pesta Minggu Bapa tene. Ay mana perlobe Bapak Inang Haganupan Damaposo masuk mahita hubani acara napa duahon aima pemotongan kue ulang tahun. Bapak Inang Haganupan ase jelas bahwasani Bapak do nama ulang tahun sadarion. Jadi jongjong hita haganu Bapak na i ruanganon. Haganupan jongjong i tempat. Jongjong i tempat artini iwakili pengurus Bapak mahita nalaho manjalo kue ulang tahun. Jadi iotang hanami pengurus Bapak Pakon koordinator Bapak sektor ase Rohulobion ase jalohita kue nayondoskon ni kuria marhite pimpinata aido kan ase jelas nama ulang tahun Bapak yondoskon kuria ma kue ulang tahun nama ngondoskon iwakili pimpinan. Jadi atur nasiam perbaris ijana siam nalaman jalo atur nasiam pengurus Bapak Pakon koordinator sektor Rohulobion
Doma, pay mana siam lo be, tahan, ulang asali pagara na siam. Tahan lo be, ado nga ba? Oke, mendoding dulu be hitariap, asesah. Oke, musik Pak Pelatih. Tolong dibantu ya nyanyiannya Pak ya. Satu. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ya, huhut pagara nasyam lo belilin, huhut pagara nasyam. Panjang umurnya Tuhan berkati. Ulang lo be itiup. Tuhan Harapan dulu lo be, panjang umur, sehat-sehat, seksi mama. Jangan berkati. Panjang. Sekali lagi. Panjang umurnya Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Yo, tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Iya, tepuk tangan di tangan Ipan. Sekarang juga. Oke, sekarang ambil pisau. Ambil pisaunya. Ya, seksi bapak do nama motong bapak berhanger. Seksi bapak do nama motong. Ya, potong nasiam, kuein. Potong kuenya. Bere nasiam, hubani pimpinan. Bere nasiam, hubani full timer. Kuenya sekarang juga. Bere nasiam, hubani kategorial. Nama wakili kategorial. Mewakili Inang. Nama poso sekolah minggu maju Lebeon. Nama wakili kategorial. Kuenya sekarang juga. Yes. Salam lo ya Sasa. Nama wakili kategorial maju deh, cepat. Kita udah mau makan siang, cepat. Sekolah minggu Inang. Ya, lang mahua non kategorial pe di lohanami nama wakili lansia. Maju dah siam nama wakili lansia. Nama wakili Naomi maju dah siam. Lang mahua non kategorial maju. Naomi. Bahagialah kamu yang ku. Iya, Naomi bere siam Naomi. Bukan jam dan Lansia lo be lansia. Odo ma bere angko do ma maju dong. Bere hama pungon do ma maju. Bere nasi hama pungon do ma sapala maju. Bere. Iya, sehat-sehat pun. Atau nggak mau. Kamu memiliki yang aku mau. Beri padamu doa. Sekolah minggu dong mas. Sekolah minggu. Semoga Tuhan. Ya, pembimbing Bapak, langkala bagian dari pengurus Bapak doa. Maka sama pembimbing Bapak. Sehat selalu. Adong, Zon Ketua Bapak Resot. Bapak Situa Zenatan Naila dong, maju amase diberi kue. Mewakili masa-masa Bapak Saresot Cimilitan, adong. Memberkati. Selamat ulang tahun. Oke. Benar. Memberkati. Iya. Pangan nasiam Mbak kue ge, asesa, pangan nasiam. Doma asesa, pangan nasiam. Pimpinan nami pangan nasiam, bere nasiam pandita doma. Iya. Jana hubata nasiwal mga kue langsung sonari. Maju nasiam dohor hujan, asa ibere pengurus Bapak. Aido. Atape bagian nasiam tene. Iya, bagian nasiam sambil bagian nasiam membagi pe homi ase ilan juko kita acarata. Jadi boy mahundul nasiam pimpinan nami full timer boy mahundul.
Iya, pengurus Bapak ma namar horja membagi kue hubani Bapak inang nama poso haganupan. Iya, bagi nasiam. Dapat, anggo cukup dapat. Ya, jadi sambil dibagi kue ulang tahun na manis-manis, ya, homi hita, jangan berebutan, dapat semua, ya, jangan berebutan. Oke, sambil dibagi homi hita, ilanjukon hita ma acara ta, asepodas salanilaw mga siang ma, acara na patuluhon, ay ma padaskon dayo na binatur. Ya, Bapak hinang hitaganupan, konsep niyon ay ma isediahon Bapak do pitu dayok na binatur. Ya, naparlobe holi tujuan niyon ay mahubani pimpinan majelis pakon full timer dop ay na mawakili seksi na mawakili kategorial ikuriaon na dop mandukung rangkaian program ni Bapak Ibagas Sautonon yahiri may bani Pesparawi tingkat nasional isiatar ito do hanami holi seksi inang hubani ketua inang boy holi ham manjalo mewakili kategorial inang mana manjalo dayo holi dopai siap na siam holi hubani na manjalo dayo na binatur amat tim kor Bapak hubani Bapak Situa Agus Jupenli Purba asa siap ham dopai hubani tim vokal group hubani Bapak Roy Josen Purba siap ham hubani tim catur mewakili tim catur Bapak Situa Dekris dan kawan-kawan Maria Nasiami semanjalo hubani tim par badminton hubani Bapak Dorman pakon Bapak Parman Maria Nasiam pakon hubani tim katehisasi hubani Bapak Malanton Situa Darman Maria Nasiam isemanjalo. Jadi Bapak inang asa menyingkat waktu riap hulobeom mahita saliman bere maholi dayokon pengurus marbagi isi nama bere tene. Jadi ase boy ipardia hita doma boy goran-goran na isobuhan nami ase roma na siam hulubeon podas-podas doma lahoyan nama posota doma setengah sada solni. Ya, nama wakili ya marbari daerah atur nasiam halani salimam bere dahita dayo nabi naturon mempersingkat waktu ya ya marbaris nasiam mulai hanjai satabi pimpinan geser nasiam hujai ya domai lebih pimpinan dopai nama wakili kategorial itu doha nami nokan aima nama wakili seksi inang nama wakili seksi inang adong do ketua seksi inang Situa Resti Boruda Manik maju am. Nama wakili tim kor Bapak Situa Agus Jupenli Purba. Ija Bapak atak nama wakili. Ya, nama wakili vokal grup Bapak Roy Josen Purba. Tim catur Situa Dekris. Badminton doma dong. Tim katehisasi doma dong doma pituon ulang holoi langadong hadabuan ni dayok na binaturon doma katehisasi ya doma kor nama wakil kor maju na siam isi nama wakil kor peserta kor pelang mahua ya maju na siam Bapak Situa John Eprianto maju na siam nama wakil kor doma pitu nah sabtabi hubata mempersingkat waktu ibaik kita sonot teknis nih pitu dayok na pituon riap membere maon tapi sada mana siam marsahap mambe sahap nih teni sonai do kan dear mas sonai ketua Bapak iya bere na siam mikrofon marbaris na siam membere hube PMJ pakon full timer tim kor vokal group iya tapi sebe Maria na siam ya, berenasam mikrofon. Sada mamabesah ni riap memberehon. Ya, ulang lebih berenasam, ulang lebih dah. Ase ijelaskan. Ya, Bapak inang hita galupan. Ibain hita dayok nabi natur on sebanyak pitu.
sebagai bentuk terima kasih pakon apresiasi. Na parlobe apresiasi ni Bapak Hubani Kuriaon melalui pimpinan pakon full timer. Pakon apresiasi Hubani Kuriaon, terima kasih Hubani Kuriaon na wakili ni seksi inang. Nadas mahita ay ganupat tene. Oh? Nan ay mawakili maainang da mawakili nadas may marsatabi hanami porisada pena mawakili halani sada do dayok. Jadi ay do tujuan ni dayokon ase iboto hita. Jadi ase tandani nasada hita marsi dukungan ni Kuriaon. Jadi sonari ondos konor nasyam madayok na binaturi sambil padas nasyam sahap ni. Ya, bagas malas niur jalo nasyam mauntene on mahiteni ibagas Tuhan na pasadaon hita ganupan na ibagas kategorial seksi-seksi sunay doge uba din nasyam pimpinan nami ibagas sada hita Kuriaon malas urtongan dalam rangka pesta Bapa iga pestiliton. Saya doa masada semakin marsada hita Hulubean ni Arion. Saudara terima kasih. Ay matungon, salam asesa, salam. Ya. Ya, dayoki dear lebih ben nasyam jon. Ulang tori pangan nasyam, lang boy mangan ni igedungon. Ya, boy malobe mula nasyam. Lang do kan ari be panorang ta semangan rupita. Jadi, ya, Bapak Inang Hitaganupan terakhir sebelum tongko mangat koli hata sambutan bere nasyam mage harapan nasyam huben nami seksi Bapa sada matong ulaki yotang hanami na mawakili kategorial Kuriaon ay ma inang situa Resti Boruda Manik hulobiokam bekam sah nihamotik harapan na mewakili Kuriaon kategorial Hubani seksi Bapa. Singkat padat jelas. Ya, terima kasih Horas Mahubata Haganupan. Ya, salam sehat terpuji matuhanta naman ramoti makasomani hita das bani panorangon. Terima kasih Tuhan hita bani Tuhan bani panorangon aima pesta ni nasyam seksi Bapa na pa 20 siahkon. Berarti Tuhan ando hanami inang doh tene. Ya, terima kasih Tuhan hitau bani Tuhan. Hanami makatahon selamat ulang tahun mahubani nasyam haganupan Bapa. Semakin menjadi imam mah haganupan Bapa nadongi cililitanon bani keluarga sodai huma bani jemaat GKPS Cililitan. Harapan nami humbani seksi semakin sadama hita haganupan seksi nalahom makurjahon program nadongi kuriata haganupan. Jana terima kasih Tuhan bani Bapak Pandita hubani PMJ nami natongtong membimbing hanami haganupan seksi jana semakin sadama hita haganupan kuriana dongi GKPS Cilitanon ay mahataw man nami sa halinari tahun hanami selamat ulang tahun mahubani nasyam Bapa terpuji matuhanta amin. Ya terima kasih hubani ketua seksi Inang ay mana mewakili kategori LTD jadi do suhurta asemangak kita terakhir maon harapan ni kuria ay ma naipadas ni pimpinata sepakat mahita jaitene. Jadi yotang hanami manasyam pimpinan pakon Bapak Pandita pe hulobiom maham. Ya, pada nasyam harapan ni Kuriaon hubani seksi Bapa. Ya, boy. Pakon pembing pemantokin. Pembimbing pemaju masih kalian tonggo holi. Asal termangak kita. Hubani inang PMJ berdiri di tempat pokon ni inang pendeta. Izin malah. Asa podas. Iya. Ibadas wapeng masa turapon. Ulang PM. Ya, terima kasih buat Taganupan. Jadi terima kasih bani Tuhan, terima kasih buat Taganupan terlebih mah hubani nasyam hasoman nami seksi Bapa Huriaon riap pita merayahon ulang tahun pa 20 siahkon sage KPS. Jadi sage KPS do sonari marayahon ulang tahun lakolan di Cililitan. Tapi khusus IGKPS Cililitan mal suhurta. Jadi ibon nasyam sada siluah. Napa teridah kon Bapak GKPS Cililitan sage KPS nomor sada bani pendodingon pakon pokal grup tene. Jadi haganup do sage KPS marayahon ulang tahun sadarion.
Tapi khusus untuk Cililitan berprestasi hita sebagai KPS mengakui diardo panudingon nasiam kita hagan depan Bapa sonai homa vokal grup pakon kortene. Jadi harapan nami, harapan ni jemaat haganupan terlebih hubani Bapa pakon catur tene pesparawi di sikpitu perseni. Jadi harapan nami, harapan nita haganupan jemaat pakon pimpinan majelis hubani seksi Bapa asediar ipertahan kon nadiaron hubani tahun-tahun ke depan. Jadi di generasi ke depan tetap sambil belajar riasa sadatong. Jadi AGP tahun depan periodisasi humbani pengurus nasunarion ipatugah ma iseholi na dapot na menjadi pengurus na mangihut ase tetap berprestasi tene. Jadi tradisi yang baik tong no ihutok kita menjadi lebih baik. Jadi ay masap nami hubani jemaat pakon pimpinan majelis selamat ulang tahun nuhul badi Bapa seksi Bapa sake KPS khusus untuk seksi Bapa ke kapasitan Horas Petaganupan Horas. Ya, Mak. Semangat kita. Ay asmai kan? Ada tambah be? Oh, Bapak Bandito ini ya. Ya, jadi dar. Alani dak nami do majon ganupan sepanganon do malohian haganupanon. Sut nami sunon. Hubani haganupan inang, pakon hubani pemuda nah hadir John, ban hita mau ucapan selamat ulang tahun badi Bapa tu kinari. Selamat ulang tahun Bapa GKPS. Tori kita metak nah sambutan di Bapa, atap siap du sedia jadi imam. Kemudian dia siap jadi imam keluarga. Ah, sunai betul kita haganupan kita hubani inang, ginang usiau. Hubani inang pakon pemuda sekali. Selamat ulang tahun Bapa GKPS. 1 3 ya. Bapak siap jadi imam. Salilari. Bapak siap jadi imam. Tambah semangat terakhir. Siap jadi imam. Terpuji ma Tuhan. Terima kasih ma. Ya, nomor dalan tene agak upacara siul maita mangan riap tene aido martonggo mahita malasur kuriamu tongon Tuhan bani panorangon seksi Bapa, seksi Inang, seksi Nama Poso dalam rangka Minggu Bapa GKPS tongon Tuhan. Doa mardalan acara nami dalam rangka ulang tahun bani penorangon Tuhan. Ase harapan nami haganupan tongon Tuhan ikuriamuon ibagas hasadaon. Ase Bapa Gabe boy jadi iman tongon Tuhan itonga-tonga ni keluarga nami masing-masing. Sunai hubani inang parinangon nami terlebih komahuse hubani nyobah nami. Sunai dege hubani masyarakat nami sekeliling nami tongon Tuhan. Ase berama tongon Tuhan tontimu na pasing ubat. Boy hanami tongon panutan. Boy hanami tongon lomadi. Masyarakat kami age dapat hanai hanami. Asur nabi tongon Tuhan maritisik. Ija tongon Tuhan. Kami bersama nami kuriamu. Pagitehon ni hasadon nami tongon Tuhan, riap mangan doha nami bani panorangon tok kinari, marpasu-pasu ham tongon bani si panganon nami, asigabi persadaon nami, pasadokan nami, membain gogoh nami homa tongon Tuhan, na menuruskan haganupan kegiatan-kegiatan ni kuriamu. Siwal mulak manami homa tongon Tuhan, iring-iring pasu-pasu ham hanami haganupi pardalanan, ibagas Yesus Kristus, on dos mahanami on ganup kuriamu on sadarion. Amin. Ya, Aimah, boy mahita mangan hutoru atas nama panitia Hanami Makatahon, selamat makan dan terima kasih. Horas.